Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya di depan jalan BTP. Saya sudah pernah upload juga ini. Tapi kali ini saya mau jalan-jalan masuk di supermarket atau pergudangan Mitra 10. Nah, saya juga penasaran di dalam apa yang dia jual. Kebetulan juga kita mau cari-cari dulu bahan-bahan karena ada yang kita mau kerjakan. Kita coba masuk di Mitra 10 sambil lihat apa-apa yang dijual di dalam. Nah, itu sana ada apartemennya di depannya itu. Oke, ikuti FC Makassar jalan-jalan di Mitra 10. Oke, kita di Thalassa City. Kita mau coba masuk di Mitra 10. Ambil karcis dan silakan masuk. Cari parkiran dulu. Jadi ini kita pertama kali juga masuk di sini, kita mau lihat apa isinya dalam, apa yang dia jual. Nah, kebetulan kita mau surprise juga ini barang-barang material. Kita sudah di Mitra 10. Nah, ini kita sudah disambut dengan tegel. Kurang berapa ini? Ini 60 kali 120 kayaknya ini. Metro Habitat 10. Olah jenis karpet, pencucian sofa, dan spring bed yang tercampur dalam kotak Makassar. Siap. Ini 700. Mana? Bukan. Ini kudusnya. Ini Sika. Apa? Ini apa nih? Mortar. Oh, ini perekat. Cek. Kita mau cari. Lebih kategori itu. Wal. Nah, ini nih. Nah, harganya screenshot. Ini tegel ya? Warna apa ini? Keren. Nah.
Lihat ini penilaian anu ya. Nah, ini dia yang gue bilang. Oh, roster kaca. Ini berapa liter ini? 1050. Oh, 12 ini. Cet, Jotun. Berapa harganya kah? Oh, ini apartemen bandaraya disewakan. Oke, sekarang kita sudah jalan-jalan masuk di supermarket Mitra 10 di area Thalassa City. Kita mana pintu keluar ini? Mutar ke di ujung. Wah, di sini juga lumayan parkirannya luas. Oh, kita mutar di sini. Ini dia apartemen bandaraya. Seperti inilah suasana di Mitra 10. Jadi ini Mitra 10 ya semacam kayak supermarket. Nah, bisa dibilang kayak seperti apa? Hardware atau Informa. Ini juga beberapa item yang dijual banyak seperti dalam video. Ini kita tidak cukup 1 jam, kita coba mau bayar. Selamat datang. Mana? Silakan scan kartu. Ini. Bandaraya. Ini tadi pintu masuk ke apartemen bandaraya. Jadi ini Citraland Thalassa City itu adalah kawasan kota mandiri. Jadi kebetulan di sini ada sedikit pekerjaan, jadi kita mau survei dulu material bahan bangunan. Oke, ini sekarang kita di Tol Sutami. Jadi tadi kita sudah jalan-jalan ke Mitra 10 di area Thalassa City. Jadi kita keluar dari situ tadi, kita masuk tol lagi. Yang dimana video saya sebelumnya saya spill harga masuk tol. Kalau dari Thalassa City masuk di jalan tol itu 16.500. Jadi saya balik, saya gunakan lagi jalur tol supaya lebih cepat. Ini kita mau menuju Andi Pangeran Patarani. Jadi nanti di depan kita masuk di Tol Reformasi menuju Tol Layang Patarani. Jadi kita cuma masuk 1 kali gerbang tol, pembayaran 16.500. Itu sudah bisa ke Patarani.
atau mau ke pelabuhan itu satu kali semua. Ini kita ke kiri, kalau terus ke Jalan Tinumbu, ke kanan ke pelabuhan. Kita sudah masuk di Tol Layang Patarani. Ini kita sudah mendaki. Taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that I can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlled. Ini kita sudah turun di Tol Reformasi. Kita masuk sekarang di Jalan Andi Pangeran Patarani. Kita di Jalan Alauddin. Kita mau belok kiri ke Manuruki Raya. Ini kita masuk di Jalan Manuruki.
suasana di Jalan Manurki Raya. Sekarang pukul 2:20. Ini belum ramai, belum macet ini. Kalau sudah jam 4 ke atas sudah mulai macet. Jadi sampai di sini dulu video YFC Makassar, edisi jalan-jalan ke Mitra 10, pusat perbelanjaan di area Citraland Thalassa City. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.